Vawiin Susanne Downs Boarding School Khuangpuilam Kolasib-ah School Bull National Highway kawng siamthat hnatlang thawh hnihna nei. Kolasib-ah Bawhsapin St. John's Higher Secondary School Auditorium le Cultural Meet hawng. Kolasib-ah MLA Inthlanpui sangni somni pathuma reserve hman tur EVM le VVPAT supplementary tura ruahman fill ani. Pvt.Ltd Chibei ule silaramhaki kania Chanchin Thar lo ngai thlak chun chumang. Vawiin Susanne Downs Boarding School Khuangpuilam Kolasib-ah School Bull National Highway kawng siamthat hnatlang thawh hnihna nei. Susanne Downs Boarding School Khuangpuilam Kolasib zirlai no pangle zirtirtu te chuan kawng hi brick noi le stone dust mangin an thuam tha a traffic police lam kawng danna barricade te hoin an hnatlang ani helai kawng hi an school bull hnai ni in zirlai no pangle zinvei wak te tan che chwala hlawma wangin tumdanga po an lo chei thato ani. Kolasib-ah Bawhsapin St. John's Higher Secondary School Auditorium le Cultural Meet hawng. Tugin Kolasib District Bawhsapin Pvt.Ltd sang chuan Kolasib-ah St. John's Higher Secondary School Auditorium chei chat thar chu hawngin St. John's Higher Secondary School in hnihna inter-house cultural meet an nei tur chu hawng ngal bawk. Auditorium le cultural meet honna puala inkhom toibuat se Kolasib Bawhsapin Pvt.Ltd sang chuan St. John's Higher Secondary School in thatak le changtung taka auditorium a chei thara man theih an peifelta chu lompuin a hlana St. John's Higher Secondary School in kumtin dana inter-house cultural meet an buat chei le thei chu lom mati thu soin lekhabu kaltang le classroom chunga zirna pa ngai pe alama zai lam infiamna le co curricular activity shang chu zirlai te thanlen na konga puitu mishing puitlinga cher chwana man ropoi motak ani atia CCA chu zirtir tu te le zirlai te inkara inpona thoho na le sha thiam ton na thazok siam to zirlai te khoi te zau to le zirlai zinga ta thiam thil nei te zon chuan man ro ani ti in tun tuma St. John's Higher Secondary School in Culture Meet an nei chu namzia rang ngai hlut le choinun konga zirlai te a radom tak chwa se adu tho soi Culture Meet nuam hlimom le hlok thlak tangmang turin zirlai te du sakna a hlan ani. St. John's Higher Secondary School Kolasib Auditorium chei that thar honna le inter-house culture meet honna puala in combat chai a hian school principal brother Saiju P Michael chuan in lomna thu soin report a pe a brother Andrew Elbiak filan hun sermangin auditorium thar le culture meet chumel somtong chai na hlana Bawhsap le father baka zirtir tu le zirlai ten convert na hun an mangboka namlam zai le remote manga house strong inti siakna culture competition buat sai zui ani. St. John's Higher Secondary School zirlai te house pali blue house green house red le yellow house ate anin thena inter-house culture meet in November ni le ni thum sangni somni pathuma te mangin namlam zai le remote manga house strong te hi anin eldon ani. Kolasib-ah MLA Inthlanpui sangni somni pathuma reserve hman tur EVM le VVPAT supplementary te hman thei tura ruahman fill ani. Mizoram Legislative Assembly Inthlanpui sangni somni pathuma Kolasib District chunga Assembly bial pathuma THANTHANA electronic voting machine le voter verifiable paper audit trial VVPAT man tura ruahman fill sabaka thlavenga tan EVM le VVPAT mamo tur Belna chu Vawiin INPR Conference Hall Kolasib-ah first level checking randomization le commissioning te ti ni in man thei tura buat sai fill ani. He huna hian FLC mga endik ngai VVPAT panga chu endik masakani a FLC endik paltlang to EVM control unit somni pani ballot unit som pakwale VVPAT som pakate chu manatur le inkop tur thlar fel nan first randomization le second randomization ti zui ni in clear fel to sa chu EVM engineer ten man thei turin an buat sai zui ngala a khol lam buat sai fel vek ani nuwa candidate ming chutlo ni in akal dikle diklau enfia le vek phot ani a vote thlang nan an man thei me tura fel fai ani nuwa khoidang lam thei to lo tura sil manga uluk ta ka char ni in da than ngal zel ani. EVM le VVPAT and declare fel le buat sai fel na hian Kolasib District chunga Assembly bial pathuma returning officer te election officer le assistant returning officer te baka political party tin IO te antela EVM le VVPAT bel na te hi bial shanga mamo thula man tur thlavenga tan ti ani komin Inthlanpui tan hian Pvt.Ltd Assembly constituency EVM VVPAT set somni paruk 5th Kolasib
Assembly constituency EVM VVPAT set somni pakwale 6 serlui Assembly constituency EVM VVPAT set somthum pali man anidona EVM le VVPAT man turba ka thaveng tur enge mozat bot saifela dashan vekto ania enge mothula har sadna omlo nan reserve tur hi ruahman belle ania Bill ko clear ICDS project noya vaireng te Anganwadi centers pasariten an center thom chatna atan cheng noi ni cheu sum andon atangin na tho mutur mumal omlo ni in vaireng te Congress media cell chuan an soi thu chuan siama kumsang ni som pakwa changa sang ni somni pathum chung khan Bill ko clear ICDS project noya Anganwadi som parukten an center repair nan cheng noi ni cheu andonga heng sum athok tu te kut athleng phalo ni in an tarlang vaireng te bika Anganwadi center pasari oma heng center repair na thok tu cho serlui node block secretary H.VANLANGHAKA na vaireng te ni in an tarlang bok vaireng te Congress media cell chuan an khwa Anganwadi center oma thok tu te anzo chian atangin repair na hi tlem te tho ani a center pakata hian cheng singa bak an senarin omlo ni in an soi Center pakata tan cheng noi ni lai sanction ni sia hetiang te tlong an tho ani hlom hi alom lo hle ti in no pangjok te kalkhom na center tlabal thom chatna atana som vaireng te pa ngein som sanction nen in mil lo lutuka na athok chu anrel ro an thu an tar langa center athok tu te le no pang te tan Chanlen zel na atan hun poi motak party worker ten mani pumpuar na atan chawan na an thok mai hi apoi kan ti pui tak zetani ti in tun bang ti to lo se an do thu an soyane ni som thum thlasom sang ni som ne pathum tlaidar thum khan Mizoram tlom ngai pol lian ber wai me in khai khom na central wai me try to hlui le try to thar ten mo phurna anin hlana try to thar te office bearer meeting an nei zui ngal bok Sangni somni pakati changa sangni somni pathum president puarel ngeda chuan kum sangni somni pathum changa sangni somni pangachunga president an Thlanthar pulan ma chuan an hena central waime president mo phurna ahlana vice president nilai lalma chuanan vice president atlana Thlanthar professor Lenun Tluang an hena mo phurna ahlana general secretary nilai professor Lenun Tluang chuan general secretary atana Thlanthar professor Malsom lian an hena mo phurna ahlana ni Assistant Secretary nilai Professor Malsom lian chuan Assistant Secretary atana Thlanthar Fabian le fakuma hena mo phurna ahlana Treasurer nilai Fabian le fakuma chuan Treasurer atana Thlanthar raunei thangan hena ahlan bokani Financial Secretary nilai raunei thangale Financial Secretary atana Thlanthar MS Ralte hena mo phurna ahlan bokani President Kalchwak ta puarlel ngeta chuan waime chu thisena betlat to ani a shwai tu nilawma se a theito pa waime a waime rengtor thole shwai tu 13 anma mo apianga atroi om rengtor thu asoya ramle namtan le waime tan theitop chu a malampana kepen turin a fui bokani shwai tu Thlanthar te hi President Lalma chuan Vawiin office bearer meeting nei zui ngalani a waime dan bu parugna changli sub number pani nei na soyangin Central Executive Member Tormi somni rot turin an thukhom ngal bokani ZPM Working President Puke Sabdangan an party dota pu ani chungchanga Chief Judicial Magistrate CJ.MAWIA complain an the luti asoye Vawiin Aizol Press Club athuthar theder tu te akomna a he thui soyin Puke Sabdanga chuan miril roti hliam thei zonga mi tu te emo in dot phua chapa ZPM chu meitei BJP hne na changa Poisa cheng veibel che som panga lai dong to ni omle cheng veibel che som ni dangdong le tur ni omin thu an lo phwa chop ni in a soya hemi chungchang a hian cyber crime lam a anzual kauda chu anar ani ti soin poi an ti thule hemi chungchang a hian voina CJM complain an the lut le ni in a soy BJP meite house patala wanga kan unau te torna rap thlak tak hi a munat lo om taka ngai tlo lo om chun chu pu modia le pu zoram thanga te deu chau an ni to ome pathian le me puizara ZPM hi alo sarkar ve hlo ani chuan manipura kan unau ti hian Mizoram sarkar how tu te mel an mu thwa yang Puke Sabdang chuan ati bok Sub headquarters waime mamit chuan MLA candidate pakhat thu soi chungchanga Nimin Khan mamit police station a thu buaya theluta heti lai hian lalpa chia lo intel khom zoram thar zofate lai rel na inpui shwai tu ten thil omzia an soifia Sub headquarters waime mamit in FIR an tarlan danin tun naya video viral leram ding heti lalpa chia lo intel khom zoram thar minga dampa le mamit biala MLA candidate in a campaign na a Chile chi inkara in mel magna thlen thei thu diklo heng mi zoten bru
te musit len hnuai chia tak anga an ngei thei tura soite bru te hi mizo chia lu atana pathian pek anga mizo history aziak ani thu a soite le bru te hi mizoram lo ama satu ang asoite hi thuduk lau hul hwalani a hi sub headquarters wai me chon angai thu tak le a he thil hi chi le chi inkara boina len zo thleng thei ani awangin asoitu hi min zon chwa saktor le atul anga ma min lak saktorin kan nge na cheti in antar langani he thil thleng chung changa le pa chia lo intel kho zoram thar zo fa te lai rel na in pui shai tu te soifia danin tun nai video viral Pilal ramding hetin bru te hne na thu soi hilal pa chia lo intel kom te shat puina le pom puina asoya ni lawa zoram thar shai tu ten mi pui te hne na thupa an choya ato soi zela film khur turin an shat ti rani Pilal ramding heti po zoram thar zolbu ka shai tu te ne nimina inkom na le tong trai na hun nein nam thile in be na chok chuak to ma soi ni lawin mangai na re ru ne na nam sang sang kanin pum khat thei zok na na thanhem ngei na awanga soi ani ati Athu soidon apuan chwa chu asoi tum ang taka don son ani lauti in mizoram mi puiten ril ru alautina chu pui ti tak zeta ngai damadil bokani athu soya film khurto tur thu asoi bokani Indian Air Force how to Air Chief Marshal VR Chowdhury and Nimin Khan Farkon Champhai District at Loa Borsap James Lerin Chana Champhai SP Vidit Kumartin and Laudong Song 42nd Assam Rifle Mun Farkona P. Srikant Group Captain Air Force le atho puiten Farkon le achevela Air Force malak na sang Air Chief Marshal hi anlo chila an na thona ale an manro ne ya te har sadna an nei lo thule an mo phurna te thataka an len theizel ri thu an no chila ni Champhai Bawhsapin James Lerin Chana le SP Vinit Kumar ten Air Force le Assam Rifle ten Champhai District how to te thataka an tho pui thin tu lo shilin Air Chief Marshal chuan mi puite himna tura thei top chhotlang zel turin cha Air Chief Marshal hi Group Captain KS Raina SO to Chief of Air Staff Wing Commander BD Chowdhury Joint Secretary AFF WA le Security Staff ten and Troy Om Bugani Nimin Vekhan Air Chief Marshal hian Mizoram Larsap Dr. Hari Babu Kampapati po Raj Bhavana mu in an koma Farkon khwali achevela an malakna atlo chungchang te an shilani Khati zong ka Chanchin Thar kan puan thei chu ni